wane vyuvi ya kiuteti ila yende ukusi wa vandhi ya Kenya vena vata watongoi makanisa kuunga makatena kuumania siko siya kutumia mbulili kunyamasya NND ila kwenukuni wakura kanambumbanio siya kiuteti. Uwanenwa ni Dr. Daniel Yumbia ulani muteti kauntini ya Masako aiweta usakwani wa Olkalau ni wananyo waka nangwatanio ya United Opposition itongwe wani Dr. Stephen Kalonzo Musyoka yino tonyi wako vosya ndino kwa kuweto tongo imweuva Kenya. Yumbia ainena itina wodhaithi kanisani wa ABC ni suuni kuu ya mitaboni otouni wenda nzama ya usakwani na mivaka IBC kuikithia usakwani wa mwaka ukite ndwi na mathina boni mutisia na mauvu. Daniel Yumbia watakana vata tongo ima makanisa maungamela inene uwa kukithia kana kuina nduthi kana kulea na maudhuku lama ende na ukoso manduri maki utativa Kenya watakana ndhi ya Kenya ende na ukosa moloto mudhuku na vata kanisa ilikile na kutuma nyamugo katikati wa tongo ina enenthi nando mama atongo ima makanisa nema ile kosa position sio nikana makakosoa atongo yalame ivelani ila kwethi wana mathina tala tonie kuya Olkalau nitonie guns andu maithi mekunikite mitwe na maili kaituo ni sia kukunia kura maithi utelemia andu na mabuti ibindani sindu sia muthembo su ni si konthuku na sia ilo ulewa ni kanisa nundu ikanisa yele kubindia na ya bindia ila kwesa uthuka mayukila maika utulandu muti ikanisa ni ya ile kunena na ikania alame utongo ini ila meeka makosa ota huu ni wakulia silikali kwekithia kana kwina mugo na retima inanangania masietwa kana ndaya ila mekunea maleve kana kutumia mbulili kwa nanga mumbano siya kiuteti vindani ya retima ndena yomba nyakulikana na mwene nthi kwa niosa mwanyona asye kana kila mundu ena right ya utasera siyake na andu alame kuitia ivila kusinda ni ya kivila tiyo ndu mwena kukita andu ondeni maile kunewa mwanya kila mundu akatasera siyake na kila mundu amina undu unukwika na ukuni wakula na IBC nayo iyungamia imekishua kana uchaguzi ula ukite wa 2027 mapripe uchaguzi utena makosa na polisi iyosa itambia ila ya ilite kwa andu onde alame uthime kutanoni ithe ni ya siasa alame mekuorganize mikutano mithuku nikana makanwe nikana twethe na mugwe wanthi ni kumana kivala wakathi ya usakwani ulona atwa iwe kaundi ya Nyandarua kilomwe cha Olkalau iwetakana unaona nyomuso kwene nthi makisio ukwatamba wa tongo imo ikulamba ya mukamba kwa moloto una ukwatamba undongo ya chama chawe pa Stephen Kalonzo Musyoka nienda utungia mubea akamba nundu ibinda yibikie ya ukwatana ibindani yeju nimuonie ngelekanyo ya kuyundu mekie kuyako na itu kugwitu no gweta ile kwika na mutongo witu wa chama cha Wiper Kalonzo wa Musyoka kondo uwa kamba na itu tukwatane nikana tunge mutongo witu kwoko nikana ma anewa ticket ya United Opposition na itu tutonyo kwata benefit ta kamba kondo ibinda yini ka chama niye na indi diasia kanana akwa alati usinda na moivelani nienda uma challenge na mama likane nando maike kala maobisi ni na madiete la mikutano ya nene makatia yayo maenda makembwa na wananchi na maibula na amwebinda yo na mayitia kula okwa muwa ni asia nitonie Olkalau ni tusomethi somwe nene kana dakika ya mwisho andu amwe niguo moka amakamuka malelo makambi ya utemwa mabula makanenganwe mito cia kondolo ikanenganwe na ngasi etha mundu ekibilani sasa utethi andu ni siambe yeju na kila mundu aitethia systematically nikana ebinda ya siasa ya unyubani wabika kila mundu akajaji wa nondu wekie na mundu alame ibelani ju uni ibinda yo ya kumia scorecard nikana mundu andike asye nekie nikana kila mwene ndi waile kwikwa ekwe kumakathiani kaundi na Masaku nyenetoa boni mutesya